हेलो मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने केमती अच्छा आपण मैंने मु आशा करुँची आपण मैंने भलरे थे। तो गाइस आज हूँ साईर प्रैक्टिस विजिट ब्लॉग रो डे 6। तो आज आम जाऊँ माटीमुंड से आकेड़ा माने उत्तरकाली मंदिर को आज आम जाऊँ सेठू आमर सप्तशिरा पंचमुखी हनुमान बाहर। तो चलते ए देखा से केमती प्रैक्टिस करमती परिश्रम कर सब देखा। तो भिडियो कुआड़े जातु भिडियो था भिडियो देखूँ आ भिडियो मजा नियंतु। पहुँचु उत्तरकाली मंदिर माँ उत्तरकाली आखेड़ा माटीमुंड से आखेड़ा तो भितर को जावा ऊपर नाचुन सब दर्शन कर माँ घर माँ
ସପ୍ତଶିରା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମହାବୀର କେମିତି କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏଠି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ମହାବୀର ମାହାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓର ସମାପ୍ତି ହେଇନି, ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ସେହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମୋ ମହାବୀର ମାହାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।